Mukau si Somnath Kumar Mudoy Kachingnang. Directorate of Vigilance Anti-Corruption Arideng Kachingnang. Dogmoka Police Station along pen Lakre Troxida Sri Troxi Kebra Plira Pharupo Atangka Kilongpon. Sarsar palam teson henglong ke kanun jujeng ke kanun e pu asonsi aron along ke kithe kibi ave asonsi Dogmoka Police Station osi Somnath Kumar Mudoy aron ave pinpel ahumtin atrak along pen tangka ke endun pu birta longsi Directorate of Vigilance Anti-Corruption atum Dogmoka Police Station an humritam si ritardi padolo bangsa porut aron repen kirung kerek atangka longpon bangsa jok aron ateng pen inang pon cek do pusi birta ripdelo lason tak aron ave pinpen tangka kirung do ulang lason ateng kulote keong dung officer atum kacing nangji angring radapan avi ketong si batum kacing nangji arji dingo elo pusi keong dung raratum ninje pon mat si kacing nangji malake mo aporsi teknongpo News Desk Report News 24 Karbiang Long.